ni radio Agasaro Kaburaga ivugira irondere mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma muratwumvira kuri radio television communautaire Mpumzi kuri FM 92.3 ibukavu kugirwa cyayijwe no muri territoire za Karehe Walikare na Walungu munatwumvira kuri radio Sauti ya Faraja kuri FM 90.8 muri territoire ya Ruchuru munatwumvira kuri radio communautaire de Ruchuru kuri FM 87.5 muri territoire ya Masisi munatwumvira kuri radio communautaire Amani kuri FM 96.6 Ikicanga munatwumvira kuri radio communautaire pour la paix de Bachali kuri FM 96.2 mu Burundi mukatwumvira kuri radio Indundi Culture kuri FM 88.2 i Bujumbura no kuri FM 99.9 handi hose mu gihugu. Muri Uganda batwumvira kuri FM 88.9 Ikisoro kuri Voice of Muhabura. Dore inyigo nkuru twabateguriye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda bashimangiye ubutwererane hagati y'ibihugu byombi mu gihe umutwe wa M23 wavanye ibirindiro byawo mu kibaya cya Rusizi. Urabona ko agenda agira imbaraga ni nako zira imbaraga za M23 bazigabanuka. Uzasanga wenda n'ababafashaga bazabona ko ntago kiri mu nyungu zabo, ko tumaze kuvuga ko politike ni inyungu, ntago zikiri mu nyungu zabo zo gushyikira M23. Frank Mwine umusesenguzi uhoraho wa radio Agasaro Kaburaga i Tel Aviv muri Israeli. Mu Burundi amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yakomeje kugaragaza impungenge ku miyoborere n'ikorwa rya politiki imbere y'amatora ateganijwe umwaka utaha. Mabona bazatwagiraga n'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora twari twasabye yuko imbere y'uko amatora 2027 ko baza kugira inama cyane yo kwirimbura tukaraba ko mu gwiseni kuko byarawunaniye. Honorable Olivier Nkurunziza uyobora umugambwe w'abadasigana UPRONA ikazi kuri radio Agasaro Kaburaga. Rwere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugizwe na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ufite imyaka 81 y'amavuko umaze hafi imyaka 40 ku butegetsi yarahiriye manda ya 7 yikurikiranya. Mu gihe benshi bibazo uzamusimbura umuhungu wa General Muhoozi Kainerugaba uyobora igisirikare cya Uganda akomeje kuvugaho kuba ashaka kuzamura izina rye muri politiki. Mu muhango wabereye i Kampala, Museveni yashyikirijwe ibimenyetso by'ubutegetsi imbere y'ibihumbi by'abamushyigikiye. Ibihugu bya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kwagura ubufatanye bwabyo binyuze mu masezerano mashya yasinywe mu nzego zirimo ubucuruzi, umutekano, ubwikorezi, ikoranabuhanga n'ubukerarugendo. Ibihugu byombi bivuga ko ayo masezerano azafasha guteza imbere ubuhahirane hagati y'abaturage, kunoza ubufatanye ku mipaka no gushyigikira amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Mu nama ya Africa Forward yabereye i Nairobi ku bufatanye bwa Kenya n'Ubufaransa, Perezida William Ruto yavuze ko Afurika idakwiye gukomeza gushingira ku Burayi ahubwo hakenewe umubano ushingiye ku bwubahane. Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko Ubufaransa buzashora miliyari 23 z'amayero mu mishinga ya Afurika irimo ingufu, ubuhinzi n'ikoranabuhanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikomeje gushyira igitutu kuri Sudani y'Epfo zisaba ubuyobozi bwa Perezida Salva Kiir gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yo mu mwaka wa 2018 ihagaritse intambara yashyamiranaga bene gihugu. Washington yanenze kandi ifungwa rya Vice President Riek Machar utavuga rumwe n'ubutegetsi watawe muri yombi umwaka ushize ashinjwa ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryo riravuga ko kugeza ubu nta kimenyetso cy'icyorezo gikomeye cya hantavirus kiragaragara nyuma y'ubwandu bwabonetse mu bwato bwa MV Hondius. Abagenzi ba nyuma bavuye muri ubwo bwato bagejejwe mu Buholandi mu gihe abaganga bakomeje gukurikirana uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze. Ubutegetsi bwa Perezida wa Amerika Donald Trump bwafashe icyemezo ko abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika arirwo ICE batazakorera hafi cyangwa imbere y'ibibuga bizakira imikino y'igikombe cy'isi cya FIFA kizabera muri Amerika, Canada na Mexique. Urakoze Temistokle Mutijima. Amakuru mushobora gukurikira ku mbuga za YouTube na WhatsApp @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet @Agasaro_network.com. Agasaro Kaburaga.
mu Burundi amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi akomeje kugaragaza impungenge ku miyoborere n'ikorwa rya politiki imbere y'amatora ateganijwe umwaka utaha. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'abanyapolitiki batandukanye harimo n'ishyaka UPRONA barasaba ko habaho ibiganiro bya politiki, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no gutsimbataza demokarasi. Kugira ngo dusobanukirwe neza iby'iri tangazo n'icyo abatavuga rumwe na leta basaba, turi kumwe na Honorable Olivier Nkurunziza, umwe mu barishyizeho umukono, akaba n'umuyobozi w'umugambwe w'abadasigana UPRONA. Bwana Nkurunziza, nguhaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane kwikaze muduhaye. None iyi baruwa mwanditse n'ibyiyumviro bikubiyemo niki cyabateye kuyandika? Ubwa mbere iryo kete twaryanditse kubera uruhara mu bya politike umugambwe w'abadasigana niyo migambwe yose ifise yo guhagararira demokarasi mu Burundi no guhagararira ko amatora aba mu muco. Ibyo twabigize kubera ko mu bihumbi 2025 amatora yari yarabayemwo amakosa menshi. Twerekanye turerekana ibyabaye, kudatora abantu bisanzuye, indorerezi zacu kutazireka ngo zinjire zirabe, n'abari binjiye ntibabemereye cyane cyane kuharura amajwi neza, abantu kuza gutora bagatora ku nguvu. Ibyo rero byaratumye mu matora aheze natwe dufata ingingo yo kwitwara mu isentare ihagarariye ibwirizwa shingiro, ariko nayo nyine nta nyishu ihambaye yabaye yabonetse. Nicyo gituma mu nama twagiraga n'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora twari twasabye yuko imbere y'uko amatora 2027 ko baza kugira inama cyane cyane yo kwirimbura, tukaraba ko mu Gwiseni kuko byarawunaniye cyane cyane abawuserukira mu ntara, mu makomine no mu nzu z'amatora, aho guhagararira amatora aribo bakoze ku buryo amatora amera nabi. Ibyo tubanze tuganire n'amategeko n'ibindi kugira ngo aya matora azogende neza. Rero Seni ibandanya itegura amatora nk'uko umenya nta cyabaye. Cyo gituma rero twandikiye umukuru w'igihugu tumwibutsa ko ivyo biganiro bikenewe imbere y'uko izo neguro zose ziba. Mbese mbere y'uko munandika n'ibaruwa, ubundi aya manama muvuga ategurwa na Seni, hari umugambi uhari y'uko bazabatumiramo? Amanama ya Seni bari badutumiye mu nama ya mbere yatanguza inyigisho ku vy'amatora. Iyo twari twarese kwijamwo kuko izo nyigisho tutaramenya ubwa mbere ko zigisha ko ivyo vyabaye bihagarara. Ubwa kabiri tubonye ko mu Gwiseni atanga uvu wari ufise mu matora aheze yo gushobora guha amategeko imigwi mu ntara n'amakomine, bari twabonye ko umugwi atanga uvu ufise n'uno munsi cyo kudutuma ko ugira icyo tubwiye. Nicyo gituma twavuga duti reka tubanze tuganire tubone ivy'amatora ariko araja, kuko guhera ivyo vy'amatora byari byabaye twabona ko umugwiseni atamwizero tugifitiye, mu gihe n'amatora y'2025 yononekaye barorera. Ese ubundi uko mwashyize umukono kuri iyi baruwa muri amashyaka 5 mu Burundi, hakaba hari amashyaka agera kuri 40, hakaba hari hafi 20 yagiye mu matora ubushize, ayandi 15 atarashyize umukono kuri iyi baruwa yanyu. Mutekereza kimwe? Mbese mwarigumuye biteye gute? Ubwa mbere nuko aba basinye arabashoboye kwitwara mu isentare ihagararira ibwirizwa shingiro. Indi migambwe ari yashimye ko amatora yagenze neza, ariyo abatagize ico babivuga ko, mugabo twebwe 5 imigambwe yarashoboye kwitwara ikerekana ikazana ivyo yabonye ku kibuga bitagenze neza. Ibyo twashimye ko nuno munsi imbere yuko tubandanya dutegura amatora
twobanza kubiganirako kuko n'ibibazo bikomeye ku gihugu igihe twobandanya uko twaba turiko tuja mu matora gushigikira gusa ko ivyabaye bibandanye. Ese ubundi ko CNDD FDD ifite ubwiganze mu nteko y'abadepite kujya muri aya matora cyangwa kutajyamo musanga muzahindura iki? Imigambwe ngaha mu Burundi iri muri opposition irafise abashinganaye abapfasoni b'incabwenge, turafise imigambi ishobora gutuma igihugu gihinduka mu bibazo gifise by'ubuzima by'ibindi, ariko ikibuze ni integuro nziza y'amatora kugira ngo abantu batore bagororokewe ataho batera ubwoba, batore ivyo batoye bisomwe. Ivyo nivyo bibura, nayo kuvuga ngo umugambi watsinze 100% byaciye mu iyo nzira, urumva ko akiri kibazo, hari gukoresha igikenye n'ibindi. Gisabwa nuko haboneka ko habaho integuro nziza, abantu bagahiganwa, ubutsinda agatsinda mugabo biciye mu muco, bidaciye mu izo nzira turimo turavuga. Dutangira ikiganiro wambwiye yuko mu ishyaka ry'abadasigana iprona kimwe n'ayo mashyaka muri kumwe mwifuza gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu Burundi. Niki ubona gikosamye kitaboneye kugira ngo iyo ntwaro ya demokarasi itsimbatare? Ubwa mbere iyo mugiye mu matora hanyuma mugambwe umwe ugakoresha ingufu ku buryo n'ibyavuye mu matora abantu bavuga ko batoye 100% atari ivyo, amatora ntaje mu muco, hanyuma abantu mu mvugo za politike n'ibindi bikorwa bagashaka kwerekana ko mu Burundi imigambwe myinshi itagishoboka, hoba umugambwe umwe mu Burundi. Umugambwe w'abadasigana warabaye umugambwe umwe mu 1900 kuva 1966 gushika 1991. Twarabonye igihe haba ingorane 1993, mbere umugambwe uri ku butegetsi wahagurutse ukaja kurwana wiya demokarasi nigenda akagirire gushika abantu baje kuganira iyarusha. Umugambwe w'abadasigana wabaye uwa mbere uvuga uti turemeye ko mu Burundi haba imigambwe myinshi, tugahiganwa atawusimbira ku wundi, atatera bwoba, atagikenye. Ivyo bigarutse hariho tukiri ntidushobora kuvyemera, dutegerezwa kwama tuvuga kugira ngo indongozi z'igihugu no munsi zimenye ko iki gihugu dutegerezwa kurwanira ico gikorwa ca demokarasi, ubwingenge bwo gutora atagikenye, kuko ibindi vyose nta handi vyo tujana vyo dusubiza mu ngorane n'intambara twabayemo. Muri iriya baruwa yanyu nabonye hari aho umusa naho mwitabaza umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Ndayishimiye. Mbese uko ari we mukandida ishyaka rye ryatanze mu matora yemirije imbere, musanga azashobora gute kwitandukanya n'ishyaka rye kugira ngo abarengere? Ubwa mbere amategeko mu Burundi avuga yuko umukuru w'igihugu ari wahagararira demokarasi n'inzego n'intwari ibereye mu gihugu. Nivyo umugambwe we waramutoye, ariko ivyo tubona ko ari vyo umugambwe wiwe, niwe tubishikiriza. N'ivyamunanira amakungu n'abarundi tuzoba tubibona ko vyamunaniye kwitandukanya. Mugabo mu gihe bitaramunanira ntitwomucira urubanza ko atazobishobora. Nico gituma twamwitoye, n'ivyamunanira tuzovuga duti raba umuntu aho guhagararira nk'umukuru w'igihugu yigenjeje nk'umukandida. Ariko gushika uno munsi tumwituye ivyo bintu ntiturabona ko arabikora. Ni inyuma yavyo tubonye yase cyangwa agatwishura nk'umukandida, tuzomenya navyo nyene ivyo twishura inyuma y'ivyo biganiro. Umukuru w'igihugu yemeye kubakira kugira ngo muganire ku bibazo mwamugejejeho. Mwiteguye mute kuzabonana nawe? Niki mwiteguye kuzasohokana muvuye mu ngoro ya Ntare Rushatsi? Twebwe twaravyanditse mu ikete twandikiye umukuru w'igihugu ko twifuza ko twosuzuma neza ikuntu amatora y'2025 yagenze, kugira ibyabaye nabi tubikosore. Ikindi cya kabiri, ukuntu umugwiseni mu ntara, mu makomine no ku mitumba woba umugurimwo bose, ugatuma utanga umwizero ku barundi bose, n'ukuntu imigambwe iri ku rubuga yokora ata muntu n'umwe
abirukako ababuragiza. Ivyo rero tuzobiganira, nico gituma twiyumvira duti icyo twifuza nuko demokrasi yokomera, nuko amatora yobamwo umuco. Ivyo nivyo twifuza ko mu Burundi umuntu wese yoza gutora atawumuhagaze ku gakanu, atawumwirukako. Ivyo nivyo vyifuzo, kandi nizera ko iyo tuzoganira tuzogira ico dushitseko, yatangira ico dushitseko naho navyo nyene tuzobishikiriza. Honorable Olivier Nkurunziza urongoye umugambwe w'abadasigana UPRONA, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwaduhamagaye mutubaza ivyo bibazo. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga ivugira nzuri mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni Ntibuhaburwa yarahiriye indi manda y'imyaka 7 akomeza ubutegetsi amazeho hafi imyaka 40, mu gihe umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba akomeje kuvugwa nk'ushobora kuzamusimbura. Kampala inakomeje no gushimangira ubufatanye bwayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu masezerano mashya y'ubucuruzi, umutekano n'iterambere. Ese iri huriro rya politiki y'umutekano risobanuye iki ku karere k'ibiyaga bigari? Turahamagara umusesenguzi uhoraho radio Agasaro Kaburaga, Frank Mwine, ari i Tel Aviv muri Israeli. Frank Mwine, wiriweho? Mwiriho neza Venuste. Reka duhere kwirahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni Ntibuhaburwa. Kurahira kwa Perezida Museveni kwakiriwe gute n'abagande ubwabo? Urakoze Venuste. Iyo urebye urabona nko kumaze kubivuga mu utangira, Museveni bafashe Kampala atangira ubutegetsi bwe 1986. Urumva ni hafi imyaka 40, najya hafi imyaka 40. Ariko usanga ni umuntu uzi gukina politike ku buryo buri mwaka buri uko amatora agiye atangira abafite akantu gashyashya. Ni nawe muntu perezida ugenda uhindura n'amazina, kandi ukabona amazina uko yahindura n'ubundi aragenda agendera ku bintu asa nkaho apanga mu butegetsi bwe. Uribuka yatangira ati Yoweri Kaguta Museveni, Yoweri niyo bita Ntibuhaburwa, ariko ugasanga amaze no gufata icyo bita abazukuru n'abana batoya bari mu myaka. Abana batoya mu myaka nabonye benshi cyane bisutse ku kibuga, usanga bishimye. Ariko ni wa muntu Museveni uzi gukina politike. Umaze no kuvuga ko n'ubundi akoze n'amasezerano na Kongo, tugenda tubivuga. Ariko usanga Museveni ni umuntu uzi gukina politike buri gihe cyose, uzi ko na opposition niwe watumye opposition yose idakorana. N'ubu usanga opposition ahubwo iri mu kurwana. Yanabivuze rero kumugaragara ko amatora azasubiraho opposition yose izaba yashwanyuse, kandi ugiye kureba koko n'ubundi opposition ntaho iri yarayishwanyuye. Ishusho y'umunsi yagaragajwe cyane ni ya Perezida Museveni igihe yageraga aho yagombaga kurahirira. Yagiye ashyigikiwe n'umukobwa we Natasha Museveni. Kuba ari Natasha wari muri ruhande, iriya shusho uyisobanura ute? Ariko Natasha amaze igihe agenda afasha papa we. Urabona iyo urebye bari abantu bose, urabona na madamu we umuntu yavuga ko ari n'umukecuru, ariko muri iyi minsi bavuga ko anarwaye. Ariko hanini wasangaga akazi umuntu yavuga nka first lady. Umukobwa we niwe mufasha wa hafi ubu ngubu, niyagiye n'umufasha kureba ibintu uko bikorwa byose. Uyu mukobwa bita Natasha Karugire niwe usanga ari wa hafi umufasha mu bikorwa byo kumufasha nkuko madamu we Janet yagomye kubikora. So usanga ahanini nta gitangaza kirimo cyane, kubera ko Natasha n'ubundi yamuharaga ku ruhande. Je numva nta kindi gishyashya umuntu yavuga ko ari gitangaza cyangwa ikintu kidasanzwe yuko umukobwa we ari we ubungubu amufasha mu kureba ko akazi kamama we ko yagomye gukora umukobwa we ari umufasha wa hafi.
mu kanya wari uvuze yuko perezida Museveni amaze kugenda asaza, mbese mu byerekeranye n'imitegekere ni bande yishingikirizaho, ni bande bamushyigikira, ni bande bayobozi tutabona ariko bafite ubuyobozi bamufasha kuyobora Uganda? urebye ugakora analize, kiriya gihugu gitegekwa n'abantu batatu wenda bavuga perezida Museveni, ariko usanga imbaraga ze n'ububasha bwose agiye abuha umuhungu we. Nkurebye constitution ya gisirikare ejo bundi navuga itegeko rigenga abasirikare ryose yarihaye umuhungu we, ahindura akora promotion ari uzakorwa na perezida, agahindura abajenerali bose. Ubu ngubu byose ibikorwa birebana n'igisirikare usanga umuhungu we byose n'ubifite. Hakaza rero n'umuntu bita Salim Saleh, ni murumuna we, niwe ufite nawe ubundi bubasha bwo gutegeka. Usanga n'abakuru b'ibihugu bajya, kandi atuye ahantu bita Gulu ngo ntabwo uri atuye Kampala, atuye Gulu, ariko usanga abayobozi bakuru b'ambasaderi bajyayo, usanga abategetsi nk'aba perezida w'inteko ishinga amategeko n'umwungirije na minisitiri w'intebe usanga bajya Gulu, aho uwo murumuna wa Museveni atuye. Ukareba rero ubutegetsi Museveni usanga kubera ngira ngo imyaka afite yagiye abuha uwo murumuna we n'umuhungu we, nibo usanga bataboneka ariko bafite imbaraga zo gutegeka Uganda ubu ngubu. Twatangiye tuvuga yuko turi bwibande cyane nanone ku masezerano menshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Uganda. Tshisekedi yahagize afite abaminisitiri bagera ku 17 bagombye kujyana inama n'abandi baminisitiri ba Uganda kugira ngo bumvikane bategure kandi ayo masezerano. Mbese ariya masezerano yashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi, uko yabonye agamije iki? Ni iterambere. Urabona iyo urebye Kongo n'ubundi hari uko yakoranaga n'Ubugande mu bya gisirikare, wabonaga we yarahaye n'uburenganzira abasirikare cy'Ubugande gukorera muri Kongo ku mugaragaro, we yabahaye ubwo burenganzira. Ariko Kongo n'Ubugande hari inyanja bita Albert, bitaga Lake Albert, bamwe bayitaga Idi Amin, ndakitwa Lake Mobutu. Aho hantu rero harimo peteroli nyinshi cyane, kandi barayigabana Ubugande na Kongo. Bakaba bemeranyije ko rero bagiye gukorera hamwe kugira ngo barebe amavuta ari mu Kongo. N'ubu yabyemeye, Kongo ntabwo yari yarabyemeye cyagiye, ariko yabyemeye ko bagiye kuramo. Hari n'icyo bavuze cya migration, bavuga bati hari impondwe ni ku ruhande rw'Ubugande na Kongo, bati umuntu kuva muri Kongo kuza i Bugande, abo bantu bo ku mupaka ngo barashaka visa. Ariko amahirwe menshi cyane nuko Kongo ubu ngubu yije no muri East African Community, izo visa zisa nkaho zavuye, kuko nibyo bashaka kuvuga bati niba tugiye gushyiraho isoko rya East Africa, nibyo byose bituma abantu badakora neza, badatera imbere, mu bikureho nizo bise barriers. Nkumva rero icyo bigamije ni uguteza imbere Kongo. Urabona ni nini, ifite ubukire bwinshi cyane, kandi ibice bya Kongo byegereye ibi bihugu usanga biri kure y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nkumva rero icyo bagamije nuko nebiriya bice urebye n'iterambere ni rikiya cyane. Nkumva rero ko bakorana, ni nako Museveni yatanye no kurayo imihanda muri Kongo, ngira bagiye kugira no kubyutsa ibyo bintu byose kugira ngo ibyo bice byegereye Ubugande byatera imbere bitagombye kureba cyane Kinshasa, ahubwo Kinshasa ikoraga n'Ubugande kugira ngo ibyo bice nabyo bitera imbere. Kuba Uganda igirana amasezerano na Kongo, amasezerano y'urebye nagamije guteza imbere cyane cyane akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo urebye umubano mwiza usa naho uri hagati ya Kongo na Uganda, ugatekereza yuko iyo Kongo ifitanye ikibazo n'u Rwanda kubera uriya mutwe wa M23 uvugwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Mbese ibi ntibishobora guteza gatotsi cyangwa se imibanire
itasobanutse ariko nta nicyo yageraho hagati y'u Rwanda na Uganda? Uri busanzwe ngo buriya amagara yatuyeho hejuru umuntu asamaye, usanga n'inyungu z'ibihugu bamwe n'umuntu areba inyungu ze. Urabona Uganda bufite inyungu ikorana na Kongo kubirebana n'ubukungu, kurebana n'umutekano, ko igice cy'Ubugande nacyo gifite abantu bitwaje intwaro ba ADF baturukaga Bugande, baturukaga muri Kongo bakaza Bugande. Icyo baje rero usanga ahubwo giye numva ko uko Ubugande bugirana imibanire myiza na Kongo n'u Rwanda nyuma ngira ngo numva bizaza kuko ni inyungu z'abantu bose. Buriya akarere gakeneye umutekano, kandi igihe kuko u Rwanda niba rufite ikibazo cya FDLR akaba aricyo kibazo, aricyo nacyo kizana M23 nk'uko bivuga. Ruvuga ko uko bagenda bitara bakareba ati kuki wowe ushyikira FDLR, kuko bavuga ko u Rwanda ruvuga ko FDLR ishyikirwa na Kongo, nako bakavuga ko M23. Numva rero uko bagenda bicara bakareba n'ibibazo, kuko iyo unarebye ubu ngubu n'u Rwanda na Kongo n'ubwo bafite ikibazo cya M23, ariko wa muvuduko M23 yari ifite ntabwo ikiwufite nk'uko yari ufite. Wenda ntabwo birera de, ariko usanga hari icyo umuntu yakita agahenge. Nkumva rero u Rwanda kuba rubona ko Kongo irimo kumvikana n'Ubugande butatera ikibazo gikomeye, ahubwo yaba ari intambwe nziza yuko n'u Rwanda buramutse burebye ko umutekano wabo witaweho, ngira ngo byaba kimwe no gukemura ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo. Ubwo uvuze ibirebana na M23 n'u Rwanda na Kongo, hari umuntu ukurikira Gasaro Kaburaga watwandikiye avuga ati mbese mushobora kutubwira impamvu umutwe wa M23 wavuye mu kibaya cya Rusizi? Nari ntaratohoza kugira ngo ndebe amakuru afatika namubwira, ariko kubera ko ari wowe museshenguzi uhoraho radio Agasaro Kaburaga kandi ukabona impuguke kubibera muri kariya karere, ubwo urabizi, tubwire mbese kuba M23 yavuye mu kibaya cya Rusizi yabitewe n'iki? Nta gahora gahanze muri politiki, nta nshuti magara, nta n'umwazi magara. Bisobanura iki? Niba koko bari mu kuva aho ngaho, bisobanura ko inyungu z'abavuga ko babafashaga najyo zigenda zigabanuka. Uvuga ko abo bantu bafite icyo bita sanctions no kuvuga ko babashyizeho ibihano. Urabuka na Perezida Kabila no bamushyizeho ibyo bihano by'uko ibintu imitungo yo n'ibiki byose bifatiriwe. U Rwanda narwo bavuga ko rufasha Kongo, M23 narwo rufite sanctions ku gisirikare cyabo. Nkumva ko M23 bishashoboka ko bazagenda bahindura, ngira ngo biri mu nyungu z'uko amahoro aboneka kariya mu karere, kuko abantu bose bakeneye amahoro hariya kana karere. Ni ukureba ko niba koko bari mu kuhava, bisobanura ko hari ikibazo gituma bahava, kubera ko impamvu zatumye bahagira izo mbaraga n'igindi zigenda zigabanuka bitewe na sanctions. Urabona Amerika y'ubushyizeho sanctions, bisobanura ko nta muntu ushobora gucuruza nawe, nta muntu ushobora gucuruza nawe, nta ushobora kugenda. Biragenda rero imbaraga zabo zigenda zigabanuka. Ngira ngo uko tugenda tubireba uzasanga hari igihugu ko mbere bagiye barabagwanya rwose barabatsinda. Nkumva rero nabo bari bushake uburyo bareba ko iki kibazo cyakemuka, kandi ko Tshisekedi urabona ko agenda agira imbaraga, ni nako ziriya mbaraga za M23 zigenda zigabanuka. Uzasanga wenda n'ababafashaga bazabona ko ntago kiri mu nyungu zabo, kuko tumaze kuvuga ko politike ni inyungu, ntago zikiri mu nyungu zabo zo gushyikira M23. Frank Mwine, umuseshenguzi uhoraho radio Agasaro Kaburaga, uri Tel Aviv muri Israeli, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Murakoze cyane Venuste, nanjye ndabashimiye. Nano dusoreje aya makuru, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: ubuntu bubanje bupfa ubusa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.